Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pernikahan saudara Nur Hadis bin Sofyan dengan saudari Maulina Amrasari binti Aminuddin hari ini Kamis 20 Juni 2019 segera dimulai. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. Saya terima nikahnya Maulina Amrasari, anak kandung bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart